Kepastian janji Tuhan dengan hati yang sangat tulus, penyertaan orang yang percaya. Semua janji Tuhan dipenuhi. Tuhan memberi materai, meneguhkan di dalam hati. Dalam kepastian janji Kristus, orang percaya dengan Roh Kudus. Kepastian janji Tuhan dengan hati yang sangat tulus, penyertaan orang yang percaya. Semua janji Tuhan dipenuhi. Tuhan memberi materai, meneguhkan di dalam hati. Dalam kepastian janji Kristus, orang percaya dengan Roh